Abunge baria bagwetana irua na kiama kia UDA ni bachumirite na gucokeria Ameru nkatho ni ombani bunene buria bakuga ni bonekete kiri micemanio ya William Ruto ntuko ciathira. Bariuga Ameru ni bethiritwe bakiamukira Ruto na wiru na murumo munene haria nande baborite gwetana mbere kugwata UDA mbaru mwankira ndebene. Ruto kiumia giki nethiritwe akiriunga ntere mwanya mwanya cia Ameru akioneka kurombera abunge bakiama kiawe kura kuma kiria KIRI. Mutugikare na chotariria. Baba ni abunge baria baritine kumaja kaunti ya Ameru na bakiru agairite biaona kiama kia UDA ndene ya murengo jwa Kenya Kwanza wamwe na bamwe baruirite mwanya batongete ni muruirigite kionga bana seneta MBARU LINTURI na mubunge wa South Kathuri murungiro kurira giti kio seneta aria barite na andiki bante tontuko ya naro nyuma ya dionga ya munini wa rais William Ruto no ni muruirigite kia mutongire wa mugongo wa kaunti ya Ameru bakiuga Ameru ni baronanirie wendo bunene kiri musafara yawe ya gisiasa na nande bakiuga bone bagwatanirite na bagatumira ntera cionthe gutigira baukethite bionde na kiama kiao. Oye ni nkatho cietu na asanti nyingi sana nontu bakumira na wingi sana kiri ituo bionde biraturathithite mucemanio na kuoneria wendo kuma nkorone. Tunataka kutumia mbinu zote kuhakikisha wale hawako kwa UDA tutawabandilisha na sera zetu wabandilike waingie kwa UDA. Hatujakuwa tukiongea hivi, tumekuwa tukipanga vile tutaendelesha maendeleo Meru. Tunataka sehemu zote za Meru ziweze kuona ama kupata tofauti kati ya uongozi uliokuweko na uongozi ambao utaanzia tarehe 10 mwezi ujao. Tukagwatanira ou twana twetwinde timu ya UDA kenda tumba kudeliver ite bionde. Nkoroki bakionania kugwata mbaru manifesto ja Ruto bakiuga nijo jari noguni kiri mukari wa kawithire mono wacha kaunti ya Ameru. Kumba kwa Andres mathina yetu yau ya mpara wagibonda wa masibitari uchumi kuthuka tafadhali ina wini jabu nene tuburomba bunge timu mkono president of course era tote kwaleria nontu William Ruto ni rato weta shuambet no wetete kwa president nontu akani orendi ibereani na manifesto yawe na manifesto era itire mbere Ameru actually tugucemania arakemu twirinda ziba Meru twindi twareo ntatuira chonde cheke manifesto ya Ruto ni ira chonde twetekaniririe na content ire kunega tethi Ameru, and that this is the real deal, the UDA government which promises change, which promises to empower small farming units, which promises to empower micro enterprises. Na mudia burune baugite mirandi de ambiri tune thirikari ya Jubilee ni aritire bari kwathingati Ruto na ndiba kiuga wona kuruka bari na wirigiro akambiria kaire gutigira mumeru agutetheka. Tuliweza kuzungumza kwa kina vile ambavyo ile mirandi ambayo ilikwama itaweza kuanzishwa tena upya ili mwananchi wa hapa Meru aweze kusaidika. Nkiripotera nteto cia Weru, rea kwa rito ni Mutugi Kare.